maite chindagere tubwate ibiri. Bokima bwesani. Bokima bwabaga. Iga inabura ararenta. Banga mwigule. Mwigule ntobarasa. Igotema muumana. Ora nyora bokongo. Utagitoje kole mi. Get the point. Take a step forward. How to solve? Yes. Yawan tu chake kura tebe bisungu bira. Bisungu bira ante kura teba. There is no end family. There is no end family. There is no end family which does not have end conflict. There is no end family which has no what? Kire family ne akora deki. Yo buno rega tinga muina mbuyere ogo ikotora. Onjoki. Na kyo ndabwa to mukungo mu ago ika. Akonyuga nyuge bakokumi. Obolinga mbuyoyo. Igo tu ateba ngaki. Without no kire family ne akora deki. Echinde chira open echinde echinde chire chinke chinde chikabangaki chinene muna bono ndobwate bisaisi ao tubate ke saisi ke tangani ke konu pechi tokaruo igwa ya bantu bataje kugure bisaisi mwe kwera 64 yantene gana lingoro la bantu ege saisi ke tangani ke korongaki ege akabere 48 ege akatato 64 ege akatano 96 ege asita 120 ege akasaba 100 ege anane ngiyo gifuriska okay kera iwa kere ke saisi ni okebwate kipeji kiaki chiaya gesaisi kekere 32 ngenya goja 42 kegatebi ngai guna na ritu kama igule so the book itself keep the secret of its own ndo wana kitabu kike kutangaza mangana arao na kitu aja family teyo baka none yana na onyo tibwati ekerera abo ekoe kama igule some conflicts are for us to make us jire jigo warangi jigo toros jigo tuagacha you conflict ngaki chimbe jigo toage ndoki omoyo Kuma watebanga we cannot talk with it a conflict. Talk around. Talk yo tambuka. Mungu nonda kanya watebanga ntagiti kwa perfect bwana. Ntagiti tumba neno muga. Ntagiti kwa perfect. Aruga naliko nyora stima nchiraje. Etaya ikagoranga. Ikalima. Nalia rino bukima ko ruchoko. Ogo chikobe ke meza kakago bekire katikati. Agabe kamesibo kamugwati. Iwa ile perfect. Eliyo manango kala dina. Akoburu mbono yo ikaransite umuganyite no bukima ko ogo chabuno mu. Ngagata. Igo nga family teli, iwa family teli itabwa diki.
conflict muchando yani family teli yamate teli itabuga tu muchando kiri yamate ne kola ngaki tuama goteba nga muchando nire yende egotokonya twara masos ndo wana in igo family teyo mondo ta ko ngain oyo tokonye nyasaye gwikire kerengiki yebo kuma goteba iga igo tinda chaka rindi ko chaka number 1 yone source inkora ba source eso ngaki koro kweke usi kara wachiro teri nga isira isi kamanu aya ewa tanga ka ubukema bulibu abosa kuma wateba ngaki conflict may destroy you or you chukwa gacha usijiko tawe onganya okore ngaki okay nabono mwiso konde agachanga ujibese tekere isa kwet kakonye umwana uya agende school kakonye conflict rende yaisa mokonya agende school mwiso koria kere chika ngati genda bano kwale shopping agakani ngina nganya na beiro monto man kwa shopping na kogenda ari school akagenda no mwisio konyoko moyo akagure gasi shopping ndanga ye gasi ndanga bakatebani mama jina atwa re friend toko ende school te indi ko chandika mo ngakwabu taigo go chandika ogo ike school oyo bakamenya angange amwali oyo bakamenya tamu semester tarabali akanu vidia so kiba sikia bantu bari oro nigajite ari monitor nenne bona taigo tamago chiande sukuru nacha kenu kiba sikia ari abantu bone bakunga kina utu akonyete bona italia conflict Nagia tebaiga a successful marriage is not necessary. It does not have a conflict. Telinga te koldik te buati uma teba ngaki every partner in the marriage has to understand why conflict arises. Usibona mwibuna teba kiro mutamanya ngike ko kiro muchano ko ngaki bona igo muchano ngochoro chicha nande kiro muchano chire tigatwa kisiputi ngokole ngaki nande toligie njira to kora ngaki bona number 1 kiro muchano chire igo muchano ngochoro ni sitomenyete muchano ne kora ngaki ni agoteba nga be committed to preserve your marriage covenant. Be committed. Number 1, let us be committed to preserve our marriage what? Covenant. Kira no toto chiro mai tabantu ba ka ngadiri kwa le tuga ngai ga oga irigu na basta na chira chioka. No ren korunjira. Chiri imu atebaneti. Na kyo yonde. Aya. Na kyo gende mbianda. Ntogenda ka ejine chiro mai no ngai nandi aya wakuri igo no beka pinsi nwanje mama no murame aya no mujiro ji ejine chiro mwara wateba ni mwekai tata kwa ngai ni aya meta bangina bali bangai ni tubali abandi bali bangai ni angai ni tupi mogaka jitiga ni chikara mujichiri kuba ukagansa nganya ko refa gitu uko jugo ikakanyani na makosa kulika nakitwa mwalika Be committed to preserve our marriage covenant. yes
let us join together as a man and a woman together until we die or until Christ returns. Tuwanan, mga nani kakwali ka? Yeah. As a man and a woman. Until death or until Christ comes. Bako mona ko lang. Ayran. Ini entangani. Akanto ebintu mbire ga tinda ikanamba tuoma et. Bisosa mbire ma. Bisosa. Awatabanga. There are many differences in marriage. Differences. Which needs us to ask God to give us His solutions. Differences in Chica need to board in your side, I thought again. My chief, my renner. Oh, no. In Tanganing a Kiara, whatever, I got so a kind of Kutuali. In Tanganing a Kiara, whatever. Subtopic. Be committed to preserve our marriage commitment. Yes. Number 2, be honest and fair in handling conflict. Be honest and fair in handling Umago jaka kasusa katangani. Mwali akarwali kanga be honest uko yatira gentu. Aka stari akanyere buna kalia bana bali ko twali kwatirunga oyo jire grass oyo tigiri ko. No iriro la. Muy tipuna ngote. Bono inge tukitoko so bon. Akarwatia tia ganto. Jesus ngote abayo. When handling a problem, let everybody speak the truth. Bono komo jandoja, tro mutakwa naki. Akwana getu ki? Maitega no buli mubuli. Usine mwasinya na wate unga ngendo lete nyoko na njaba no bara bono buli mubono iboko bubungi kubekirwa usikwa mubekira magiateba kiro mutakwa naki. Yona lituraso kiro mutakwa ne. Whatever essentially for those who are committed themselves to be honest or honest relationship. Bali ekena so bwama to bata kitoko koranga ki. Kuagaje. Honest relationship. Honest relationship. Maite gora tebande ngaki buna tulika etokemba ini. Nga etokemba ini. No bo murizi go kalekelicho. Mukungu ona maite nga ngojita akawutajira mazi. Didi achitelimo okwani aro sitio muntu ga esimi. Kwando. Ayo boro toereta. Atenga narochi. Muntu najita. Ngojani bintu bindi ko jansa. Ebungo mutagite. Ebungo. Nemugwe. Okay, Muliba is it? Okay, Psalms 51:6, Hebrews 13:18, Ephesians, Hebrews 13:18, Psalms 51:6, Ephesians 4:25. Here alenge as honest, Mo beka buno ngake. Ephesians 4:25. Number 3. Number 3. Keep your anger in control. Keep your anger in control. Keep your anger in control. Gina there. keep your anger in control. Ikingi. Kuburu. Ekere togo soro bwa mangana ara sinyomba. Ekero muchando uchire abantu bonsi ekiriya ndake kora ngaki. Kekanyiki. Keep Your anger in control. keep your Anger in control. how then be angry but don't
do not sin. Truthful person will not allow anger to become undisciplined and uncontrolled. Ini source. Moi wete. Tiangiro. Tingoiro. Truthful person will not allow anger to become undisciplined and uncontrolled. Anger goitebe ngaki. Ebe controlled. Obururu goikabokora ngaki. Buchinsi kwa njia yoyote. Unta komana bakwate sana. Akomwana mwana gakita kumacheti. Paka kamwana buna akaro rivia nyabati. Oyo nabago itu igoro yomo. Akwa kupaka. Tunge bisaka ne ndu cha. Toro ti ibendo noyo. Oyo me bisaka ne. Igo ramiri. Bisaka ne genda kuchya mu. Utako nyoni kibiriti mu. Kibiriti nabe getegura. Kego siranse busa kego so amache mi okaga nabantu batalika. Zona yo gosomero no kwari ngiri yaudi. Yani nkuru asinkuru bakabona lingo cha kuguta abantu moikira. Mata bangina ba? Mabisanga kikuru. Ngaki. Tom. Ay. Abanya sawa tokonyo tenga gaki tole men. Yan kuru etore men. Etore men dia sokomen. Bosebon. Abantu buna mwaka bungite sukuru. Moichiri birugo iguru. To mwena ego someru. Asina atigeteroko. Unite yokorusina rusio maiso mobwati. Mai koigwo muntu goteba ngabukima mbuyiti. Koiyora igondore muntu gukwa. Okay, ngakitu ateba. Namba 2 ngakitu ateba. Number 3. Keep namba ile ngaya. Keep your na kile kitabu kilikia Proverbs 15 number 1. Kego teba nga okoire ni kwa okobo kwa gentu. Kubororo. Kura anyaro kukendi gentu kiek. Somangu. Irenga oyo igwetu. Tomuga. Ndigo chandu ensi irenga na teba 15:1. Ndo ata bande bali gachi computer. Abagoita nyomba nya kulika kuruga. Rosi wake nani? Aha. Yo. Kwere ni kwa kintu. Como saja kubule ki bami. Kakubule na kiboiri. Boiri lebuya. Umuntu ndaja asikwa rukuru mboiriti. Na ikwa rutata. Mboindi. No botaraika. Ndo cha sokoruwe bobwatika ine gocha botarakora. Botaraira. Ngaki abana baragi. Toko chali kwa baragi. Maite abangina aba Tom njera aba manyi. Maite bakuri gintu giti. Anyora sa guchakira. Erinde egemwe kore ngaki. Monyo nkwa bikumu. Mbono ntemet. Takanya ngwareta. Mbono ntemet. Ngwareta. Takanya ngwareta no rebe ndo bodi. Balenga baraire bataruchi yimiru. Amajengo ko wek. Deba nguigo tutasokora. Monyo katentuara gira bana kanga bata complain. Ni mioni. Deba yo sokuru.
Naomba na narugire sana. Goitira Jesus. Egera nyora sogukwana. Asome aregesa tokora ngaki. Igo twatebire igu na goteba gasosa kandi kara agasosa agoteba uncontrolled anger can become a deadly weapon. A deadly weapon which will bring death in the family. A deadly. Oh, uncontrolled anger can become a deadly weapon which will bring death in the family. Oburu butali goko. Ai to moto na logo pakukwana pakugirika. Ukwana mangana pakukuri. Maya ko bara? Nambari katukuchi? 4. Ndio timba chisosi chiri chinyingi. Yangenda bwangu. Number 4, ewotabanga choose an appropriate time to discuss the matter or a problem. Choose the appropriate time. Choose the appropriate time to discuss the matter or a problem. Nagbalika. Acha ni mwakaliki. Choose the appropriate time to discuss problems. Yewa. Teko na abantu bakuragira Tom. Oyo ntara memura kuno. Ndio. Ndio tata. Igwa ba. Tonyo abantu bakuragira kurugeita. Entagete bokore. Kiro montama mocha. It is appropriate. Eye kurunga eating time. Abantu bandu mete nguturu bale. Asogo itu. Boka gocha sura discuss ya mangana alenga. Anu muntu kamete ngama mochona agutanga. Kora. Tabunga nchugo. Ndi kwara. Ni mutungo ngati ni nchugo ta. Ogwatiria semi. Juice na kitu ata. Enga kiere ngaki? Mai to mutura na ndo kokoma no na saba gani. Koma ni saba gani. Suru. Ega kaba kona. A year and disciplined. Koko tabiri ngana ri ne abagani bakora ri. Baiwete. Abandi koko tabiri asa bana igo. Choose. Itu ko nabo ko chora ngaki ndu tiga to jikole magochi mate indugenda ru. Indugenda uchuru. Bana genda uchuru muri. Mukya ngaki mako. Jina mara ngaki era onto. Kutuka. Moyo na ale se bituma muka kombo. Tom. Moyo na ale se bituma muka kombo. Tora bituma ngaki bya. Ukole. Ukaranse ga mutu. Monda ta garo roba ko. Bogu karanse go jaga tini. Ngaki tuaro ka bro? Ngaki rengi yake. Kono na ni ekeriero kikale. Onto ta komana. Keriero kare ko. Uko beta mangana uko gendia mangana. Indi tu. Lakini orang itu ada. Kora igota. Kora ali. Nada bandi baranga tu kubulia. Kaki moto mana na bukim. Kubulnga iya haliri. Oina majo ko.
Undi na ro komba no tera bo tera. Abulire murai. Ya ntongete gentongoli. Ujiko miami. Tortillo. Nakitwa teba? A time to keep silence, a time to speak, a time for war, a time for peace. Mwe najak. Naginajak. Asoko kobeka obakoma. A time to keep silence, a time to speak, a time for war, and a time for peace. Ile ngakwali kile. Yango daiwa. Jagango. A time to keep silence, speak, war, and peace. Yes. Mateo, notice jimokoro musuko na moko gendande. Notice na barose di ya permanent. Permanent. Woni gento kirega, esidi gento digento diria dikale nyomba na tika. Ali gete bintu gete nga. Tinya ko bayas. Nagina da. A time? There are many times when we should know how to handle issues and to solve problem immediately, and others will wait. Ngere tagete? Kere ngai? Kegimma. Ne kende? Ge waranga. Ine sosa. Don't discuss matters before meals. Don't discuss matters before meals. Appetite ye kuragira koranga. Ekwera. Or before going to bed. Muy wet. Arakaling. Atangan. Before? Or going to bed. Usai kare moko korang. Mau coba korang. Mau tahu kan? Una ko monto ine sosa. Ine sosa ko kwan. For example, before meals, before going to bed, before making love, momane mutara anchana. Oko mana oko anchana kwako. Kiro monta gonjo ko kuchinye siya ye. Bako burange tinande obumoku ebisi kwa nyobomo. Kwa nyomonto no burale ile nusu. No etia. Bo etu ke kirete. Sisa mwana katwa sema. Kamuli kwa ligire. Jangu darora. Or before going to work, or before going to church. Jinsa mwana kama ligire. Ara igwa bon. Ndangani? Before meal. Going to bed. Before making love. Going to bed. Going to work. Going to church. Jinsa mwana. Which ko jaka ko solve problems mogo je kanisa monta kwa ta go ni ga go joko de ko sonyo na kwa be kirenga na yo cha Qur'an isabate ko da tenga kanisa ko gena no to genda ni ko tenga ki o mai go cha ni bu ngora ra ndima Biswa. Arakali ngatu asome. Atangani. Before say no. Before meals. Going to bed. Before making love. Yero me ke sta Making na murage de metinyi. Beke do bracket. Ya lichi na kongu, lichi. Ya. Mai da kin da gare to
bwa table. Bokima bwa sani. Bokima bwa baka. Iga inabura ralenta. Banga mwegule. Mwegule nto bares. Igotema muumana. Ora nyoro bokko. Utagitoje kole mi. Na chini namba ile. Namba ile kama kona ngi. Number 5. Kama stick to the issue at hand. You stick to the issues which is at hand. Issues. Agata. Yango. Which is at hand. Teba ngobuna kwalika. Stick to the issues at hand. Alika none rugo kuyo. Tani necessary uri kigento. Kara ngaki gonga kito. Umuchandoria ore abu. Ori kobo. Ya tanga when to handle a problem or to discuss matters pertaining at a problem in our family, let us stick and address the particular issue, not to bring upon all the past problems. Mechando ya kujimaika te koranga. Teretu. Oito kwa noli. Ana manganya school fees ya kwano akwanuka. Ngana andi na nyorte ngadi kwa ndetete ngegisi yawo. Okolanga mu akura nti na nyo chibicha muturuguru. Chibiche chigo cha woche ngaki yangu. Ye. Bona kamo kwanira chibicha chikola ngaki. Nani na kuirita ngatu akubi chibicha. Ukegimbe nchire ngao. Issues at Ngoma tena hadi kwa ngagi tiba ka nanye kubwena kuriri no bata. Ogwaku engaki yana kola ngaki. Net. Teba nga we discuss. Na no ma watanga don't drag to the past differences. Tuwana mangana diri. Matra diri kwa ngomani asma umino. Watimba tiesos. If it is necessary, make an apology. Forgiveness and settle the issue and forget. Maki, mintumira ngaba. Okola ngaki? Make an apology. Forgiveness and you forget the no akom. Forgiveness. Ina kwabe. Ya kawa. Ambaye kama mtaiti. 6. 6 ya koteva. Listen carefully and speak tactfully. Listen carefully and speak tactfully. Listen. Mwewa. Listen carefully. Listen. And speak tactfully. Tucha kango. Listen. Carefully. And speak tactfully. Tactful. Ngaki ga ko teba won. Ya teba ngaki. Ona obosos. We must communicate clearly without pausing. Mundakura. Akwamba ko karanga. Akwamba ko ukku. Other let your voice be louder and clear. Your voice. Kwa na ngora kwa tebanga kwa na ngotoigu.
kwana clear neri ogiri ko wana ko ngente ri ogi kumerama usugo kwana ngona yo kwana bo monto singo whatever. When people are fighting, they should understand why they are fighting. For by learning to listen to each other and ask questions to help to uncover hidden feelings which are at the cause of the conflict. Ondiro monta ujo kwana monto ndo komona chi. Akara tenda la kwana bo ngachi tiga kwane akole nayo kole ngaki. Ekiagere kero kunya kuna chana cha ebintu bire hidden. Mbiro kubisa. Kola ngaki. Akwane. Musa juu ya kwana na aja ngatena gesiri ngakongonta mara 6. Tongi wewe. Pake mbule kanyawiso. Ndio kwa ni. Ukaireka. Waje kongwe. Ngaiwe tirisi ko. Yo te nga bungo ngachari. Tiga kole ngaki. Tiga kwana. Na ende akero kukwana gokunyakorera ebintu mbiro tanyare kukwana. Muri kyo ndaga tabanga dera okore omayo goranga. Omayo kwana. Tinkenguchi babes kogenda ka. No yo makoira ni genda. Nkyo ganyite. Mambo na kolete ngaki. Na oko efeva. Mwita yo bwata efeva sonde. Twensi. Ego sabon. Ndio wana ini. Hata yang tactifu involve ege ndio nga tactifu involves being sincere and open while you are talking. Ngaki. Akoba ngaki. Sincere iko ngaki. Oh man, buli mu butakole tiki. Na kusabe saka. Ka kusabe to iko ngapi. Kena konyana tirubo. Ero komo anguka. Wewe. Whatever. Through courteous and active in our speech, we learn to be of few words. We learn to be of few words. To monto okokongaina, bora kimoko gambeki, akulia mangana mangi. Tactive. Montole, tactive okomanya nkwaneke, ngicheke, nkolera. Kera nandi ngobuli riboli ima eta asenkoira asentali kwa kolanga ki ndio kwa nini na ito kuchi 7 wiki abu jira baje ndio nsimude be willing to forgive and forget. Get the point. Take a step forward.